وما علينا إلا البلاغ المبين. Nah, pilu subang kai jasa dan putua yang mana lawas yang mana adil bil fadila ada masuk. Ananya ngatur si kumang mga sahabat at tigira da yang ananya na tugile nila lagi mo po sekali ng mga matira sa Manila. Sama na subang kai adil bil fadila. Nah, des kanya nama ko sa dia putua gazwat. Kemudian ya video tanggung bayar ananya gazwat. Gazwat Mu'tah. Ayat kada keluar ada mga ribuy, mga musyrik. Na ayat mana nila? Asyata alam. Magatos sa 10,000. 10,000 kada nila. Baka na mga musyrik. Na ayat kada malibot mga musyrik. Na terlubat terus ni akada palila. Bunya kada mga musyrik na terlubat terus ni. Ayat kada kanya pramon. Ya syahidu walaupun 40 si rumah muhajir, 40 si rumah ansar. Jadi mana mutwa kali ini para kaya? Apa bisa mutwa kali ini para kaya? Nah, ayam anaknya ada sekalian mapri ko ayam anak mga sahabat, tangkut ayam anak kaya tangkut kaya tidur, kami ada sudah kayaknya ayam anak kaya mga mga. Ini baru sangkut kitab. Ini ada kita firun sangkut kitab. Nah, anak itu dapat malaikat. Sekalian nak dikubur sekalian nama malaikat. Nero pernah ada pertemuan sahabat yang kaya dia nak pilih dia supaya anak dia nak Amir bin Fahira sangkut itu mani sana ni. Akin sekalian nama malaikat. Sahabi. Akhirnya pun sadi benar. Sakata oba ya supaya anak dia nak Aura bintu Awyas. Ating puannya sabi berarti gina so. Maknanya nana Sa'id bin Zaid. Nah kinuman yang sumupa. Ito sabab pakai samukiran na ebu sabab na lupa. Lagi mo pasara tauba ini. Nah kenapa muslim? Sumiyong kumangadat, sumiyong kumarwan, at ikinasway mga na Sa'id bin Zaid. Na, so tignan mo niya ngalapas sa lupa. Niya ngirap sa lupa. Na, niya buburo to sa inyo, kaya gito. Tataman sa mga niya na, penukul no to, Sa'id bin Zaid, at ikinapnabak at tingin, diyan yung maging kananabay. Nabang tingin dialim agi yang kana nabay kasi datin ko ay maana niya na ipon natin yung kenda ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tero na sadya tao ang mga niya sa lupa sarang na ay maana na planning mo daw sila sa mga namo tama sa ay maana na tay kapit na sa lupa. Ani po wating ko maana na Sa'id bin Zaid na dating na sakataw na bukuya na matigil. At ay mana na sa sarang ako tingnan lupa. Paman nabitibigan ito Sa'id bin Zaid. Takkan na ba ko tingin diyan maging kana ba? Asabol sa ay mana niya na ito kwan nuto mga tao. Nabubiya kita ang umarwan. So ay mana niya na Sa'id bin Zaid at tingin ay mana niya na doon pa kasagin kaya. Paman na besan sila dito. Ang hindi babagi. Takkan na ba muslim? Namin dua so ay mana niya na Sa'id bin Zaid. Katingin Allahumma in kana kadibatan فاذهب بصرها. Ibig sabihin panutulo na fa'il basaraha waqtulha fi ardiha. Waqtulha fi ardiha. Wa adhir haqqi nuran yubaynu lil muslimin. Yubaynu wal yahdi. Ya Allah tinggal Ya Allah tinggal Sa'id bin Zaid ya Allah tinggal na amay kagiyot kaya ba aputun ko na ko yung sabtigar kanya lima kang nang ano pa yan nang umulan eh na amay kasakanya na tinggal na lima mamra lima mukul fa'il basaraha si misalnya pada tuh na fadhab basaraha itu ang kasakanya kung kasakanya na kanya waqtulha fi ardiha na bubuwang kasakanya na suka patani dapat sa kita ano pa yan ini ulo ini sumpah semua Amir Sa'id bin Zaid bagi mutawanya na wa adhir
habki nuran yubain lil muslimin pakarengil katigin so kabnaran yang ini ko kabnaran pakat ya na pakarengil masuk kabnaran natigin ay man nasindu ay man na kapay sa mga to ang nagustan aron manigil nasamo ya samo panubing to kanila pamana sakana makabudak na kana sa ito na pamana di mamra ay man na so mga dato na ako ginero na biskin ng mga niya mindu sa Sa'id bin Zaid ya Allah sa tingin namin lagi kaya iba'y na mamra nabuda ka kaya sa kanya nabubuwa ka sa kanya kasi yung patag siya nito pakingay nakasubna ating Sa'id bin Zaid ay man na mapayag at tigil si mga Muslim ang nabukos kanya ito kaya niyo lula jadi mo toras na ay man na niya إنسان العقيد Mini takaw ay man na mini pamanan mini kuto di mutagi kuto ay bulan sa imo papamunta ng kuto dumanaan lupa adi dan hukuman ano ko pa hukuman di buto lagi mo bulan nasokyan mo bulan ako giba nakiyasawaan suway man na tigua pamana dumanaan ay man na nakala begitu so pamana aya imam mamrah lagi buto Nyele suti ko to mga kesawaan sa mga kyan ko ko yun. Na miya so ayan. Na nyele mga tao. Ay man na sumaro na nyele ra lagi mo ta kita mga kanto. Na nyele so tama. Ante pa man niya sa mga kyan ko ko yun na sa mga pamian do ko pa. Na nyele so tama. Adi ya kesawaan. Ada niya pan sa mga kitab na birang solat. Na niya buka ini to. Ya dan sa kanun wag yung kaya mana nasa kataw ba na Koreano kaya din sa kanun kami ang isa na pulala ko ni nang kuto pa yan kasagyo ko to kapulala ko niya sagyo ko to pa yan isa ka tahapatan na pulit ako marunong sa sagyo ko pa yan pamata kung siya pa dali pa yaro mo sa kuto pa yan agi may iba kanun wag din sa kanun Nadi ibang anak sa mga topay na sini siya sa mga panakaroon na gawin lando. Naroon dia pada ilapat. Nah dito sudua Sa'id bin Zaid. Artinya ini walau tu. Dia yang walau tu nasib nam. Namun juga walau tu nam kuasa topay. Tama sa dia pantaga nam kuasa. Dia pantaga sa kapatid nam sa topay si jadi buka topay na rin nila. Kemudian tanto amia rasa sesuai mana mga sahabat. Sabi pa nung ibig. Yung mutwa sesuai mana nila Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib na-apres kanya si mga muhajir. Mana-apres kanya mga taga Makkah o paganipin Islam. Nasabot sa iyo mutwa ay manakariling na sa akiran ng mga Quraysh. Na inidinan sila ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga tuganin sila sa Kabasya. Hindi natuganin kanu sa Kabasya. Minsan sudah sa Kabasya ang Kristiyan, Nasrani, at yang hindi Muslim na lagi sa kanila mundo. Na inisubyan nila na tuganin sila sa Kabasya. Niya pa nitong dahil po nakadang nila na sa puno sila na buka. Sa puno ang mga mama, patakataw mga balik. Itu so hijrah tinggal Kabasya kaya hijrah na sa Kabasya. Asway maananin na Ja'far bin Abi Talib nasa kanya ana mabugal sa lingkutwa sa kanila mabugal sa lingkutwa niya hijrah sa Kabasya. Nasokya to kayo ng mga Quraysh sa Makkah sa maananin na bibukwit sway maanan na labisa po mga muhajir. Kaya to ko nila nasisiran niya gapas sa Kabasya. Aso juga to kaya ano na meeting sila. Aso kaya meeting ira na aga pakatangiran na pamana sumu sila sa Kabasya, sumu sila nung sa Kabasya sa ema na mga mama baka sungko apakit tulong naging buwan. Ay ba na mga muhajirin. Kami po ko itamya gapas sa Kabasya. Agi to sumya lang sa Makkah. Bringa sa sila. Kaya to ko ano mga Quraysh sa tingnan natin yung tagos mga mamasaya
dulu di Zanuan, kanya apa malam, disirat yang dia berbahasa Habasya. Nah, na isa amyasu, si isa giyang kutwa, na dua kata amyasu mga Quraish, isa so na Amara, dua kata amama asibu ilan si isa na Habasya. Nah, so kaya pakataling mo may rati isa na Habasya. So Amr ibn al-As, isa so Amr ibn al-As. So kaya pakataling mo may rati isa na Habasya. Na mawili sila sa pamamagay na inibiran si Kudato sa Habasya sa Najashi. Pamana dari na ilan ito. Ganila mamati sa pamamagay regalo. So Najashi, Koreano king ganila ng regalo na pagpulong nila naging kutwa. Angin nila. Angin nila naging kutwa mga mamamagay sa Habasya. Na nagsampo ang mga kapitan na mga sahabiyan. Bagan subagan niya ko masilin sa Habasya. Nasukya pa ko meron sa Habasya. Nasi islam niya ni Risukudan to aso Najashi. Eman ang Najashi na marananan o dato sa Habasya. Eman nasukya to sa Habasya. Nana ay pinuturo na Najashi. Ay piro maranian na suway maanin na Ashamatu bin Abjar. Hindi piro maranian. Taban yung ngaran si Najashi kaso Najashi. Nangaran na naman kuda to sa Habasya. Pamana umanda to ka sa Habasya na ibuturo na si Najashi. Nasumiyong sila kung Najashi. Nauriyan ang kinibuganiran sa angkot pamamagay nila, hadiyahiran. Napilpuno nila ng panginilan, napigilan na unasun kharaju an diyarina. Mga tao at tingin, mga manusia at tingin na gawin sila sa nagarapaan niya kung sa mga pamilya, lupa sa nagarapaan. Bukan na misiran. Ato na hindi ko na Najashi. Hindi na api-arbi pamatikin na sisira sa indah kan lupakan. Tigil na uwan. Magan sumagaan na biya kikro ba sila no? Najashi. Palubuan niyo ang mga mamasisan na ilapatan. Nasokya palubuan kiran. Nasokya na yung ayam anan yan. Na Ja'far bin Abi Talib sa miyanya niya na yung mga mamapulubang kiran. Na miyang siya na sumanga paniyan. Tatigin na, di ka nung betul, ubakan betul, sakit betul na. Sa kani, anak khatib kumliyaw, sakit betul, tigin di pa manapan tao na talaga, pamawa na sakit mong takalin yun, ubakan betul, inon siya sila, sakit betul nila, sakit betul na dyan siya, inon betul. Maka sumagal niya, so kaya ko ay niya kasunirang na dyan siya. So kaya pa ako meron si Najashi na tumatampar sa kawanan sa Mema na Amr ibn al-As. Amutol. Say ko pamana kanan Najashi na sumong isaw pada Quraish na sumong itapat sa Yud sa Amara. So kaya kira nung Mema na na Ja'far bin Abi Talib. Sundo kaya kira na pa mga sila karon na kaya lang kalian. Di na ka teso di gamit iwan. Niya ko masih James. Ini lagi di pamana sixer kami sama. Kami sa utama ko siya dagi mo tama ka sa ubang kan matigil na. Nasundo kay pakataling meron. Andudu mamuswe maanane na mga kisisi na waruban. Mga pamana mga pari. Mga ulang mga muslim mga Kristiyan. Ako mga barasimbol, hindi mo sila Najashi. Nakamasa sila sa pamana mutawas. Ako dulu lagi yung muta dua katao ang Quraish. Dulu sila sa kiyong mutwa. Ako mana kaudunda tu amnya kataling mamubuso. Mana niyan na Ja'far bin Abi Talib. Ang Muslim, apiluba. Dulu kaya pakataling meron na mana niya na so muta mga ruban ang mga kisisin, mga pari, ang mga barasipon, mga Kristiyan. Ako pun lagi buat tawa Quraish. Nasi juga diran sudah jas. Agira orang diran nasi juga diran semua mereka jas. Apa yang kita memang paninan dua? Jadi kita Kristen, tapi dia masuk sudah dan semua lagi. Lagi juga orang diran nasi juga diran semua mereka jas. Naswe maknanya nama sahabat. Aku dulu sudah panggungan nama mana Ja'far bin Abi Talib ada silan sujud. Nadi itu kita mau kira lagi mau tahu kata ada sekian ada nanti ada dari daerah sujud. Jangan ada di sujud. Nah sujud ay maknanya na
Yung lolo na sunna jasi na yang isu niya sinabot. Yang isu niya so Ja'far bin Abi Talib bagus mga pamana atau mga pedina ay sebelum na Ja'far bin Abi Talib. Naso ka puling isin niya kiran, pagani ni siya kiran. At tingin ino kan udah sunod. Sumiyo sila na sa na dalam sunod. At tingin na suatu pamana simbol kami at tingin anak tina simbol kami suatu tingin Muhammad ay di simbol kami at tingin pamana so pada nami aswatang bugala nada asudda nami asana ko sa ini simbol kami anda harus kami say da bagi sudut dia say lagi tinggi di sama pada kami ini memang untuk kira no pamana bujang pam bin Abi Talib agil mo ko mana siya tigil bagan ni kapya man tuli agil ko tignan ko na siya tigil wala kay Islam mas kanya tigil na mga baras na kami mga pangingin ng mga sa katulad mga parutak kami sa tunganay naman tama biyangan ni naging pa mga kadaruhan na dulugiran okay na tingin ko musti kami kay Islam kami kapya man tuli naging ko ay man tigil na pamana dili ko nang kusalo dala nya kapya sa mga parangayamit yang kami sudah dipilih pakai guna dia manusia itu saja sih nama do paman nama ke liwan naga guna aja sih ini nanti pakai itu dan nah lagi ko mapan dia sudah pantang si bodoh dah lagi mo kamu ada tinggi nasi itu jangan duduk jangan paman nak kita lagi bodoh dah ada si nabi dah sudah nabi asal awasi bodoh nanti kita yang harus kami juga tak tinggi lagi mana nabi tak sana tangan anak nabi itu. Nah, biar kemudian umat sampai kepada bangsa. Asus itu menurut sekalian ini Muhammad asun menurut Allah. Asun menurut Allah. Nanti anto naik kater wati dengan anak nabi niu asun Muhammad. Anto nanti ini kater mga pandang si Isa ni Maryam. Agi su najasi na Kristen sekalian na emang para pihak ini nabi ni asun Isa. Inanto nanti gini pamana para pihaknya bangit dari mga pandang si Ati Ja'far bin Abi Talib ati na bangin dere mga bandal si Isa aswati si Isa na pamana piano si Isa anak ku nabi si Korean o Isa asmuhu Ahmad yang ngarannya so Ahmad yang ngarannya naso Ahmad na kaliwanagan so ay makna na najasi pamana kesanangan sa kanya sa giyong tuwa pamana tutul kila no Ja'far bin Abi Talib dan man to ka magpakaputipon agi ko kadto ato Quraish namun salah hidup dia maknanya na gue nak kaya pemana carry nawi kita sudah sudah desi yang kita tahu kita kamu tak tahu gue carry nawi saja saya ingin pemana ini kan tidak nah ukia tokoh yang benar gue pemana ini saya pakai tokoh yang sebenar nah yang nula sakit pun maknanya nama sa nana ibu najasi iman tuan tinggi absir siang ini paling contoh kitab iman tuan tinggi absir siang asyhadu anna Muhammad rasul absir siang paling gamatan asyhadu Muhammad rasul siko mga pula kitab na doon maali ito na isang pakai pang Islamu najasi ubay na sa mo pa kitab ani ba dia tanong ani ali rusul sa mo pakai pang Islamu najasi itu bisi sa mo pakai pang Islamu najasi ang pakai pang kita di rumah maknanya na Ja'far bin Abi Talib as-sahabi iman tu tinggi na besar si ang kuamat na tinggi na as Muhammad na subhanahu wa ta'ala sa udiwad tinggi na kaliga tu ako tinggi sa masa iman tu kasi iman na mana ni na semua kuat tinggi supaya mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta abd dan ahdihi tatama na tinggi sa pangangatao na tinggi sa mga pangangatao at tinggi sa siya kamar tinggi sa pangangatao na tinggi sa siya jadi mana kutua ya pak kaya tariman yan si uang gawang kamu tuh apa mana kaya reagi dulu sa kuta kaya saya memang ada na isang mga sabi yang pak begitu kali nasudyo kaya pasal itu nasa mana tuh nasa mga musuh mga pari ang gusto mga barasi ko si mga Kristiyan na buta kata Quraish
Namin terus na dyan si Bobia ko rin yung katil ni Mat watigyan na sumanga katil yun na pamana. So tingin sumanga katil nila kaya sa kipan na katil. Yun tingin na lawan mga katil na katil ka. Iya tingin hindi na lang katil ka namin na rin nila. Iman watigyan na so pang magaya na ibigay lang ang kaya 2 tao. Muta 2 tao ako res na dunyo kira. Anak ko ito rin. Wala hajat ali. Tapos wala natin kailangan. Iya sumuni na ko kalunga to asusuk makres. Nabo ko tingin pala haja tadi. Nabo ko na natin kailangan ng pamilya. Ha? Sunod si. Ini apa nutun? Na agi sa kanya na haki pamana kamu tapos kanya hindi lamang dito sa kabasan sa kanya pinaka na dinigil sa kanya pinaka. Ay dia pag sa kita na pamana ay kaya dito yan na kamu masih isa masih orang ini kisah punya suaminya bapaknya suaminya supaya so bapaknya pag dari bapaknya sekali ini dia ada tuh sekali ini yang kasang itu di Indonesia asoknya bapaknya nah itu dari saya mana kayak muslimnya nah saya hubungan nabi saya kayak sambil itu nabi nasalah berbagai Pamana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuknya dunia sakya wapat najasi atigina an kadmata rajul salih man watigin na eman nabiya te sumabi mama naliwan watigin na sambil nan Asyam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayam ana na salatu bagai pamana menapa sudah bisa pakai apa teh najasi Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi silbi dengan salatu bagai pamana pamana saya pasal itu saya sudah bisa Manila masuk berat nak sudah aja masih nyata sambil saya siap ini salatu bagai pakai sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dia di sama mana sekali Nabi muslim sekali ya muslim itu dia paling bisa kita semua pada ulama nanti kita tadi kan bisa sebagai apa kita benar itu dia membiti juga di ranah pernah tidak siap di Nabi muslim sekali kita sama kita dia paling ayah sabu pakai muslimnya lagi aku pakai apa itu dari rumah tidak paling kita bisa buat dia itu cuma kapan dari situ adalah dia itu cuma kapan dari situ bisa dia itu saya mana nama dia para siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul wajib inan mga magdala mana mga sahabat na tanto sila na sama na ito dira betan pikiran ng mga na kaya sila na tekstan para tanong lagi yung masatan tanong na mana tanong na maawat tanong maawat si kaya mana ako yung mga sahabat asal tanong na pamana tabita ana ay kali ni dito tanong na sumasali sa mga silbi na sa dito ng sabi ng mga pas uwi sa mga sahabat namin sa pamana ay kada lagi na nabisit sa nabi ay mo pasapu asal tanong ba sila diyan sapulu pamana piano nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga susunod na eman na yan, ada sila nakisari, ada sila sana sa iyo buat, pamana ng amaliban. Ibindutak na iyo pa pamana para tela sa iyo buat, kita kadurut man apan. Amatan natin ginapa mga tibidor upang betang susunod ng sumaraka. Awin ni na diyan katan mo diyan mo pakasunod kung ngiti na bukod ni Bibliya ubi. Mati na bukod ni Bibliya ubi. Berarti kita pamana bukod mapipikir ano pangasok si pali mo sulo sa nakata. Na ini kawan untuk way manang maginapan. Asok sa maginapan ang mga isa mo punya kali para tayo mo. Ini kawan ni kanya. Hindi na isa ko mana ko kawan sugal terus si mga pamana ko yung mga sahabat. Adu kan mo sumana. Apa lagi kita mga sipir na mana kita ba di pagkakita mo sa betul pagi ya nabi semua sampaikan na si mga pek mga kito sabi ng ako pa kaya mana na malu din sa komunidad anya kali ng pagpil dan
Ay dito na dinasara ni dalan. Ana inya menuti mawala. Inya ti wala daw dili man nila. Kuwi na sumang sa awa. Ana iya uli din akan bandu manay kapag masa mga sandiran. Mga sandiran. Tapos siyang upay. Yung tinunggalan ka, awi di kami akan. Pananama ka dapat na, hindi sila masumasaling dulu, hindi mo mga amaliran. Na ay mga nanin na detari mo ulit. Dito detari mo ulit. So, ay mga nanin na